Jedna kašika će zamijeniti tonu stajnjaka. Posipam ga po cijeloj bašti, onda samo imam vremena za berbu. Dragi baštovani, dobrodošli na kanal. Kako bi podržali rad kanala, lajkujte ovaj video. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Za ovaj koristan recept potrebno nam je kurkuma 2 kašike, morska sol 2 kašike, voda 2 litre. Ako želite veliku žetvu, lajkujte ovaj video i napišite u komentarima iz koje zemlje gledate video. Sve sastojke sjedinite u jednoj posudi. Dobro izmiješajte i ostavite 2 sata da odstoji. Razrediti u 1 litru vode za ukupno 3 litre rastvora, a zatim razrediti 1 čašu u 10 litara vode. Zalijte i poprskajte zemlju.